kwezemidlalo. Umphathi wemsakato weTitfombe iEswatini TV Mlamuli Dlamini uthi lo msakato utimisele ukuthi ungagcini njengekusakata kuphela kodwa uphinze udlale inzima lenkulu ekushintsheni impilo tebantfu. Dlamini bekakhuluma nakabongela licembu lemidlalo welgaluva lalomsakato lelibushambeni benzebe Mayors Cup lapho khona imali etfolakele kuwo lomqhudelwano usita labeswele ngaphansi kwelidolobha laseMbabane. Dlamini bekakhuluma emahhovisini alomsakato eHospital Hill khona eMbabane. Ngiyathanda ukuthi Eswatini TV achubeke vele abonakale aphuma aba yi-member of the community Mbabane lidolobha lethu ngila sitinde khona. So if Mbabane nje iphuma ne initiative lenkulu kangaka and a beautiful initiative le yekwakha nekucinisa nekuletha lusito kutota kamuti telidolobha teMbabane lapho kunetidzingo khona. Ngithanda kakhulu ukuthi vele sisonzele nathi sifake isandla sibambise la singakhona khona. And then kwesithathu ngiko lokhu bekakusho nje Mavundla ukuthi lo msebenzi wethu cishe uthinze lonke liswati lelikhona, ucishe uthinze onke ama corporates la khona nema organizations la khona. So kumcoka lothi vele siwathathe lamathuba siphume from these buildings la Hospital Hill sihambe siyo interact siyo engage nalama stakeholders thule ngaphandle. So ngaleso sizathu sitawuqonza kangcono ukuthi yini labafuna lo msakato uyende to meet their needs nabo futhi baconze kangcono esisakhuluma sisadlala ngoba igaluva nabo buhle bathi nithi nidlala nibe nikwati kucoca nikhulume nibhunge nabo sikwati kuba kube khamela kancane ukuthi cha thina naku la sibheke khona singumsakato ngaleyo ndlela sibuyela sonke emisebenzini sesiyathi uthi Eswatini TV ubhekele nale organization lena naku le kugadzile ukuthi mhlawumbe le ngabona Eswatini TV yangasita ngayo. At the end of the day the institution is able to serve lama stakeholders etfungcono. Leli cembu lemsakato eSwatini TV belicutselana naletinye tinkampani belinebadlali labane lokungitharibo Bhembe Mangaliso Masilela Nhlanhla Maphanga kanye naSifiso Mashwama. Kapteni walo leli cembu Tharibo Bhembe uthi babonga lithuba lokuthi bacutselana naletinye tinkampani lapho khona bashiyelana ligwayi ukuthi basebenta njani kuletinye tinkampani. Kubonga nje stage ukuthi sisithembe sibe ngilabo bantu labo bakhona kumele la stage le ngaphandle eGalveni sikhulumisana le dating company akusiwa ukuthi sidlala kuphela siyadichaza siyakhona kupheceleti ku-aligna umsebenzi wethu lesithingako sistage netinkampani letikhona ngaphandle. Imphumelelo yaloko iba mhle kakhulu lokhu nje nyalo sesiwinile licembu sesilibekele etulu ko donke inkampani letikhona eSwatini. Ngiyathemba lokuthi nje sesitawukhona kukhulumisana kahle si provide ama services ethu kito inkampani nato futhi sikhona ukuthi si exchange ama services la khona. Ngiwa kubumcoka begaluva lokho. Phinza futhi kubonga naso stage baphathi labakhulu ukuthi ngoba naku sesicishe sisemkhathini kweminyaka lona leli cembu legaluva liyakhona kudlala nakulokuthiwa yi-business league egaluva. Kubonga nje ukuthi leli cembu lalomsakato lilethola amaphuzu lang-19 asekuhlanganisiwe njengoba Tharibo naMangaliso bathola amaphuzu lang-45 kwasekuthi Sifiso kanye naNhlanhla nabo bathola amaphuzu lang-45. Lobikako uLinda Dlamini eMbabane. Mapalane wenhlangano lengamele inhlangano